Mi a meje bre Ahenkan Kasebo no edi amamo midi. Efia ampofuwa. Afe aseda Emma Kim State, you know, Speaker of Parliament. Wo two Parliament dwumadi sheda ewo eda ches. Enamoso Emma nsune nyoma hodro bia so omdigi tumu no wode bo oman hu bra no. Ewo se wo mo hye keka ne nyina asi aninti. Pa day. November bosumi we ya na ya wade ya. Ade se wonom ebeko asetena. Ene parliament wonom aye hwren kama. Ya wo bia hwe nim se wo mo beko. Ene this amanyokuo no wonom mra se bedwafo no so mo ye no apepo. Epuka keke so betumi apa matches ni petrol gum no ahye na wani wale o wara. Wo mo ayire front seat one matches speak abe PM abusua amoso mama PM a wagane amra shebedwafie right honorable urban kings for subana bagbin ejina ne na so ne wotena dwam na hiniem editu ne ne eba de baaye no na enipa honom no omonso ginasie ontimi ejina nipa na wo mra shebedwafie ho no ensi gina yenti wotu sheda da no otu hye no so no obi anim ohonom ne atwa nkra ta de bre no se omo se no a panin so de utina fie na aso nkwadan na nka ode ose ayo satra se de ose wo mo hye no frɛ se parliament mra setan wo ne amamre ya nso no mo de adwu wanti mi nyina wo mo so na wo mo ndi dwuma esanse wo mo nsoe na empo no ansa na parliament bɛkɔ asetena no wo se business committee no ahia wo mo hia pa wo no beto adwene ehunu de ne ye kom na wo se ene day business committee anhia hunu hwe wo NPP mra se bedwafo no amba eka kono ejije kono ejije banti wo sabe na anu de ni bio speaker of parliament say wo san ka ni bio amawiase afo na nyina no so de won kire wo sati wo ka de kire obia say parliament ya chese wo extend a warm and hearty welcome each and every one of you as we commence this extraordinary meeting of the fourth session of the 8th past for a recall, first dated 22nd of October 2024 and the subsequent one dated 24th of October 2024, both pursuant to Article 1123 of the Constitution and Order 53 of the Standing Orders of Parliament. The first request, business, and the businesses were tabulated, and from what we had, they were not many, just a few. The second request dated to the House. So from the initial added, and it was signed on Dubois. In fact, both requests. And therefore, matters that they wanted is not on the order paper, and in fact, there's no order paper for today because the business committee could not meet due to the absence of the people who requested for the recall. In view of this, we have to transact because the business committee house, as business agreed by the house for the recall to show up, we are compelled to once again adjourn the sitting of the house. Knowing the challenges we are facing, it is not advisable to be adjourning from day to day. And so I'll proceed once more to adjourn the meeting indefinitely. Ni bianko ya nim ewo ensafufuro mu na adam na yeso afo wo hwe right honorable urban jam adan ya speaker bu ne papa no kwasi broni sa respect capital R wo so mo respect the papa bu ne papa de ani dia safata de mano na mo no afa wo manyina atemuafo ho asam nya speaker bagme asam ba ku se je wo mu wo mo judiciary no was speaker wo peja na ntaban ko wiem no otu se Lufthansa na judiciary fonso ho omoto so ya de was o me court ba tan a wo man mu ade ato wo se wo speaker of parliament where you nkofo e9 wo mu nkunya ato atwene no so hwehwe mra ni mu a ehunu se ye where you o madie no emfa mra kwa so nti sa afre wo mo wo se chinchina twan na krikamuo no takasem na chinchina twan speaker of parliament say one pene wa bone to pampers ne Bible Brazia
eyire ne to pampe kananya kura Katie Hammond de twa so bio ya no Obama ne echem so omanmu say ya to judicial mbuwa mo a ene oman ye wa kira wo mo ne ya bedwane abuka mo brofo interpretation timu bibi esi na se Supreme Court bam na se yese ya mpredia ene asem kese bi to oman ya hwan na ebetwetwa bedwo no se kokobia kokọ efa no mra kwanso ode wo mu gira mu pampe ti se nei yesi ye ebu wo manim ti ade a Adia wantra yebuno on the Supreme Court my decision let also niso presidency impeachment and then your man ngaba wo the speaker no you are not sure ya okay I was say yeah parliament or sorry yes under some old rules to be with me what the authority here or to prerogative parliament oh papa mo nyina say parliament was supposed to see this here Westminster parliament the order was issued by the Supreme Court the following day parliament was recalled and then see that the Supreme Court aka we ya check the president that put it in judiciary that put demonizing a Supreme Court sana na judiciary we almost that one BBC judiciary always there may not be parliament there may not be judiciary and executive but judiciary is always there because the balance no be want to yo that's a judiciary ni wa get me nyafi wo kroba Ahenkan Akan ani awutie kwa abatu ampeso afo Katie na wo se de kakra na wasua na ye enti wompa bi nka ho a wasam omobo papa obuo no ade kakra no wanim na no a pipinis no mkosua atetete wono eno ano so ndi obepam yanomfo abamu ya wo mode fashion design awurawuram titile no mu ano wo so what wonzo obetra ni ABC mu a enye duabo wono ampu nim se enye duabo ne emaba wa na aba no mo pentare yiyi wo mo hebese yiyi babia tighten no kama corset no afenese corset endu anu aso nkosua bi no wotewo obi anso ma ho unya market obi aye pe no de ne akira kwasua no wokoye 6-month course etire agba na atakuma to mine poni de be ya bebe ntino wankwa oti wura yi wasi mawie na won press obenya diploma bi anu wakatuo ma kama pacho wo adisua muntu munkwa de first degree no wasi results no mbetimi apeke forms kama emanuama akonkan de amamo sanso ena yes friend obiambusa no answer jo ntete was call regular Akim State to the inti ho fa lorry fair room enko kuma sese adan a me change environment be pacho say lorry fair boy dem pa o nanim dia ya kire wo kuma se wanu abi nso ne ya kire wo patam azi wo fia woye enti kwa Akim State koje uhumasua no ntete be ma e wa Akim State a baby a obedan so de I got you we got you enti no forget it ne bo nso ofo ubenya baby kama ada asua wa ade na wamu kwasesa mu ye bi ani business programs no bearing programs no so be at enimhye ana wo de ko www kama it's 6333957 0558 6333957 ana 0207 1 University College Discipline Excellence and Development ma yantoa enumre no nsia akan kase bono eso oda form ya wo mo wabre o ye Dr. Rashid Tanko computer wono ena ya bedi akira wo hwe abato ni IT nsem so wandi samanyokuo ni mu ni nyada na se abeka ya emri bi enche bia ena eye maame Jane adukwe oman mu no yakato na abroke ni akwakoto aba enti party ahodro a wo mu nso kasa bebreze ena abato krata mu hu tiesie bibia mana sise echen enu nti no wo ka ede a kire wo mu se wo munya abotre ampani ampa yese yade voters register no emu nsem krata asem nyina ede ama amanyokuo ahodro wo omen and IT ede ma NDC amanyokuo ni emu yakusu awiambom na yayensiesi o yayensiesi ma se de nipa dodo poten se mo yeri nyana mo ya summary chase wo bone tofa te se krata ye kura me wa pa te se me na me bone tofa ma wo so te ase nti wo se
adia no voters register no matwa ne hu na mo de aba tofabo bia nim wo man kire se ebia nipa sei ana ekwa akwato aba no to ankra tada begu aba nim hu na no pa de na sako kwase with our statistics. Why are they doing ballot printing? To answer. You held the whole don't bring here. We're here since the register is to go and look at this thing before I can generate it myself. We are not going to do. These are the kind of incompetence they are always exhibiting, and we are saying that these are the people who jeopardize the democracy of this country. No, eshe abato ene IT nsamso ewo any this Amanyoko National Democratic Congress ko no so edin nsam ababatu Muhammad ya chese empe obi okoye no enyansem kuma National Peace Campaign launch nyamianum nukurani mahama asem okogina ho keka yesan ena nanada dankwa kufuado ama hobi ena Dr. Alhaji Mahmud asumdue akoso Ghana yabatuo mu omomfa na owura Haruna Muhammad se nsem akoka ye ya waka bia kire wi ekire pefe se eni di Amanyoko no wo mashada kufuado amamwe die enye was Ghana de musankwasha nti Ghana di no wose no keke owura Muhammad sanso toa ne nsem so bio ya no ochem se flag bearer yama usimpie se kogina so ewo National Peace Campaign so nyina so Dr. Eden apen musa be bio enti Eden pa se odo nsa be kwakoshe ntiase apamase se me prince masumdwi akoso ya batuo mu ana in multi-party electioneering processes, indicating that they would not go. I am in the international world must be prepared to sign onto a peace accord. Nipa wotini kai wano ena ya church med na sansem kroya hu on international world for no so atiatra United States of America womana musini pact eya enkrata ya de ensakwasha ase so Amanyoko bedemensa ase afie we abato no mema na ya ujojo meboa ma menso maye ma amanyofo e wo man Ghana mu se wo hwe no momfom nsa enhya ase wo nsan na timi aboa makabi ma menkabi amamu a Ghana fo okura mu no awie mu de Mame Virginia Palmer atwa ne nsam so bio ya no wo chem se nyamianum no kura ni Ghana ya kabi ma menkabi no enhada nyenwensen sa enya agirika girisa o ye ne ehuni sa emugu kakra ena we na mefa mesa hyase no wo kyena kwasem bi ejeje ba ye so na edane butu na kekanyo mabom gengra na asumdue ekura no efri ye nsase pa ne ye ne dan enti no osre se Amanyoko ahodre wo man mu titru ene Her Excellency Virginia Palmer atwa ne samsu bio ya no ochem se okopiem ewoni kurom America wo mu nyina ye so America ho no omani gi democracy ho pa enu nto obi ade ne nsa ehya enkrata sese yenso ya beboa Amanyoko 20 nipa watwenwen enipa watwen na enwen ye ntia ne yenso ya me ase wo mabom hwene te se de ntontom ya cheda hye atuam democracy no mo no mo team dakti Waka achira tibicha na dwenti abatwei was na being wet signatures on a peace pact, or because this election for you is in a neighborhood elections of House or in Ghana to undermine confidence and make sure that the elections are. Now what's your Virginia Palmer? Pamu hatropa say we are say you obetini asi way ne ho odem pa so okọ. Oh, mommy, nan ho kitty. Papa kitty said, "Mebite." Now you good. Or planning. Na just obey me away. Every day, me danya me aso. Me danya me aso said, "I feel when I Yemfa we nkoko gira so adem nkoda ase. Hwe bompa na ko hospital ka ho. Pacho. Yemfa emfidie nwura fu akogira ho. Dakro dia hwum wom. Na wakoma broken heart na chill. Obema jaw no so wonkasa odi behwum ba ko ubewu etimi party insurance ko jubli wiamu moje silent mi huanka de oni teacher timpacho ya na waye ne sa e de amame oba wofa yafu a antenatal no ko jubli hospital ne hwe wawo aponyanya sa ankura na abusa o ma wo so kompuom na no nte da kpenne koko benku ayi konkonto obedi so na no ente da mpacho nya baye to de bia wanso wompe we yinko
nti enyo bi e be kyerɛkyerɛ wa de ba koda no ho ban wo apura abro me na koda yi we time adru de na kwahya ponwe me pa cho wa faniko we ye be hwe okama eye clinic wo mu hwe ani nkoa hwe saa ya afo no Jubilee Pharmacy wo mu ton enuro so bo efo odambo abo kwantempo ne so amanta samso ne so na behu wo mu frɛ 0244 575799 0246 enkomo afei ma yentoa enumre no nsia akan kasebo no esoe Ahenkan FM kira waso abaye kurom de enim emu asem ka ye diem achim da na owura ba kwa wa preso obekwa Jones Asante enede ye ne wahiri Jesse de bobo entade obi ba je ke fa hunyina tofom wabo Presbyterian Primary School ya komanim daache abra wode nyoman emasu wono de ade ba kwa wa hu se nan wei entibi mbobon so to akosi board ne bo na Jesse emasu ku no no mo nso omo nim bo wo mu ono omo atimi de ball bo no akwa akire sakwada nim ball bo na no be school uniform ama me ko fi oso hu ntewa yesi ayi na de akwa bobo hu ntewa se omo ebetimi de atumpon ekura wa unso da konanimpa ene ye da nyama school ntine na so e wo dan patem ho anum se e wo se school bia timi ma omo Jesus se enye ni nyina mpo at least the brain na de mutimi nya Jesus na e bo omo football. I think say bia nim say education is the key to success. School no so no omo so kwa bonte am omo na se e be bo so mi ama ono so aye pani I think say ye kaga na football yes you betimi enya obi wo odan ha ono so de din be den e betimi akoso ntino eguso Jones Asante na oniwanyamfo esanso atua so bio ya na wo kire mu se wo wie ne sa no donation de wakoye for akake na o men kokromoti akwakodi ahimkrata so akwakoto abanti omonto aba no emfama 24-hour economy dramani nso abeya president omukabo mu se gegraudia eni achemu da empunto bebu mso se pon ka mampani John Damani mama na wonka Joshua Asante na ntimi mwa na yempija oda na oda fa ne ntoma panye de infra esan se yehwa na yehu jumapa NDC ene Joshua Asante so wo ade ma ni pa wuti ni nkan ewa achim oda assistant head teacher ya wo kruche adi tu dwa ya kasane ya Jesse ya braho Jesse ya wono kasane ya braho na school so ehia niam bebre nti nyamencha Jesse odi abakwa ya tro number kra bo akire dada ahwa ya ni sonso because Jesse ne to ede ne school bia ne timi to Jesse sa na so watimi abra Jesse sa na de ya kan se nyame enka ne ho na de ohwehwe bia na nyame nse ni na ombra ya mo no so se so ye behwe so ye fefefe ama dimedie bia de bedu no so ayenkunuje ama aboabo kuru ne school no so nipa primary school eso owura kruche anono me church member na anu akire ana adesuafo ni bi so wo mu amonsaka you we dey am the pass Jones Asante parliamentary candidate Edema NDC aba Jesse kure ni bi ya Jesse Asante NDC ni aba hanu aba Jesse the pass sense asumle boy ya bomion ba kwa asube boy na kwa betimi aye busuan pani pa wa chire ball asa ni ball akanyina statistics ena wote wo maseda no aminko Facebook ya bo ma ba edna benyu maya mutum Supreme Court prediction na wo tadi yo mabusu edisi na jumedi ahodra akaba beto aso ochiame na okeka nioma bo mu agese wo piapia ni nyina egu mu ma me na papa yodi ekọ Facebook nso wono o say Ahene ba keke